bwa kwamuridiria wa Miru TV rukirira kunirutite na mbere bwoya riri njuma ya tariki 16 mweri ni wa mbere mwaka ni 2026 na itiyo betikire nkwate weni kirimeda yetu ya nteto bitawa chirimbabu na gakimboi urawikene ya kiki bensunda kuma tigania west no kuromba itika mubunge kiri idurano twetete na menerete bunene mubunge wa Nteru John Mutunga nikira kuwa naremi ningwe na kinyotongore bwawe ne bothoku nonto naremi ukinyaniria weti na mbere harawetete kuthukanga kwa barabara kuri imwe ya thina ira akari baukelokera marikweto wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja katwambiririe na ripoti Osiasa kimbo yero yekene ari torengea kikimbensunda kumeshombo katika Westino ro kumere matete kwa bunge na shombunge kiu na ichumirete na komba kwithira kimenere bonene mu bunge o kontoko John Kanywethe Mutunga atu inwe kwina mantu arejire ayo ya meru narambiririe kuruira antu nkima cia mucere ara ko kimuchie aibaruira mucere na nchu on Jumamosi chionde aeta antu obamathira mucere thani mucere nenchu na abanenkera mana yaile mantu yo yonkwenda antu betu twariria ruari na mbwira oburantura kuua utongeria bura twina butianie yetu ni utongeria butikobua botabu echo botabwire goro na ruari butibwa na kinyaru butibwa utongeria bwa mheshimiwa wetwa Daktari John Kanywethe Mutunga mutongeri utwinu MP no aretete ukiabu twina butianie yetu nontu jatha imbura niraurire bia kuria murikeni mpempe na akaikuma na burabu nene aomba kubwithie weta antu muchiokia eba mathaira mheshimiwa ndiye ndo kuria u antu baro weta katuwe ki family ureta mukuru kana mwekuru ati kuyania na twana tokie ake yakaria thani yanda mucere na nchu wachoka wa mwathiringi mana ile ngarame weta na yochoka Jumamosi chionde ibo mheshimiwa kubwithia ara ko kimuchie poni uchabuki itabiete kubua itebwa ruare itebwa rune itebwa kinyauke ametubeba ujinga na kamatite antu betu kiwa pwambere aretete mpare ino aretete okabotu ina butiania yonde nonto bakwetha otin developments akubwithia twata constituency inge ito ankene nachio tigani isi nara ito kuona barabara nkuruki ya inya ichiekeri lami twata nara inge turigeni achio barabara cia lami no chio tamburuka ukauri atiri kaheshimiwa baba constituency ibeta kuromba mibango nini maendeleo ya Tanzania kana Uganda beta kuromba no thirikari netu enio mheshimiwa ibu iko nene burabwithakia nonto mantu yara tukuona yakibwithika nara kwa bandindi Nyoro kwa bagathoni wa Mushomba na constituency inge twina chia mheshimiwa ni ina barabara tambeche iba kuritana chungu ichi kuriaria itu kuona na watirita akeyitia uturuira nkima kiare kikimbo iwete na wengi bari mukuthabe kinya thukuru eshombunge kikumana kiaramuka gitambira kumba kwithira gitamba kuo ai mheshimiwa weta antu muchiara kokie ubaruira mucere na nchu kwina ana batachoka thukuru nontu bakwithira kwina kiaramu na bia kuria bitikwana nete kithirikari nene undiretete kuromba bia kuria kiri special programs ndaurwa chio ekwa niriku ndaurwa kithira ndi mheshimiwa ndawa eni nte mheshimiwa ankoromba kura ibamba tera bia kuria nontu nti obicine na mheshimiwa no atita eta kutorombera bia kuria nara ngwewe no kankumuona aikinya sikunyu na uno tingwe yakurita endre indiari muno mheshimiwa nete special programs akarombere antu betu bya kuria at least gento kirake kawate lantu nonto atiomba kuruira tiania yonde mbuire ke family areta muntu omwe baubange bonde batiro imbi bakaria na ari beta rimwe kiumia antu ko winge ithanda to chia kiumia ri na kuri na bari ya na muthia buru nonto kithira mheshimiwa natubwithiritie barabara chia lami chietu barabara ikethira itena marinya yonto chiena marinyao kithira mheshimiwa nenjite rwitianie yetu antu betu bakethira bakianda sukuma bakianda nyanya bakianda mboka na bakianda kinyempempe cia rui uti muntu yakwa attracted ikithanda ki mheshimiwa arambiririe kurumania Jumamosi chionde
pira tukwenda nontu budget no ikubwithwa na mbeca cietianie no ikwiya turienda kuona rui ithima bienji na water pans ibwithitwe turienda kuona barabara cia lami cietamburuka ya na kungi ciotamburuka tutikwenda kuona uchabukiwa kwa ya antu mana thiringi mana yaile tiania yetu kamburio ukwawa imutongeria thiringi mana yaile divide na miaka 5 ithiringi 20 unenkeri no ntu atiumba kwa tiania yonthe na abachokera ringi ndini antu beturio we baruaira muchere na nchu mweshimiwa tutitiana na kwambiria na wewe mwaka ya 2026 na ani otwambiriria siasa na kuambiana mambo peupe tetegerio tumira antu betu buthuku ringi. Nkiripotera Meru TV kuma Tiania Mbitanda Msmuturia Wathirinja. Igwa sana Adams Mutuire Wathirinja no ntubaribotu na njira inkinyaniro no rinde goro etete na mbere kusiritaniria nikenda kutira ni kwanda miti bilioni 15 mbere ya mwaka ya 2032. Kenya Forest Service County ya Meru neyete na mutaratara yumweru yo ukuria mbeu cia miti na ukilukira mutaratara yo nibombete kwithira bakianda miti nkuluki ya milioni 6. This year, Kenya Forest Service has over 6 million plantable seedlings so far, and we expect to have around 8 million before the planting season in April. So we are really prepared, as you can see here. We are in one of our nurseries in Meru Station called the Model Nursery, where we have both exotic and indigenous seedlings here. This model nursery is very unique, it's very good because we have used modern technology. It saves water, saves labor. It is also the raising seedlings here, they don't have many diseases because of their gene, and also they are suspended, and they grow even faster. And we have a little aeration, so we use very little water, so it has more advantages than others, and they grow faster because of the controlled temperatures here. Not much, because ourselves we are prepared, and we have engaged the communities as partners, which are our stronghold, and other partners like Mount Kenya Trust. Also, we have other projects. We are being supported by African Development Bank, that is Green Zone project, and also Kenya Forest Service, and we have a lot of support even from other government agencies here. So like up to now, we have been able to plant over 42 million seedlings. That's the achievement, although we're doing that 7 million as a target per year. Ruje na sprinkler na mbele tuwekagira ruje na njala, lakini nande kina sarizi njeru tuwekagira ruje na sprinkler na wekira ruje na sprinkler leo tutethagia muno nontu miteto nikuraga very fast, tutethaga tu na stress ati wala kuja ngugene mitete kilo ruje kwa una sari no yetu yonde no kilo ruje ne mtu mwana ntu ruje rutena stress, alafu mite kuranga very fast kwa gu every season tutethaga tu na mite yako kana ya kwanda na ta aso wakati twende twande 2025 to 2030 twande 15 billion trees kama nasari hizi ne tukomba kule over 2 million seedlings kwa gu kirenjane no ya 15 billion trees. Nasari ino ni umbeta kumisapoti muno na kumea eko ya na kumea kumiokeria nonto nande tukianda mitete uno kona before 2032 tukenda tukomba kujasa 15 billion trees. Na kari na tori bantora ya kibotwa hadiro royene igembe centro ibasi umeretie na kuromba thirikari ibatethie na ithima nikiraba kuwa nibethirite baitumira roi rumwe na nyumo nendi ni bakuromba gavana wa kaunti ya Meru gutonyera na kubatethia. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi waba na wina ripoti hiyo. Tukaura tukaya mitungi tweta kwene kirimene kia Muru tweta twagula rongo ndi ya winto mbagi nya witia rongo bwao kimutubu itu mienda no nturwe rwatukunda tukunda tunina tena nya rutitheri muno rwatutumira antu basirite bongwa rutikwana rwamwera na ku antu awitu kwenda rwirutheru ntureyi no ntu galaitha skuru yetu anaiba kwithinya baina mirimo ya typhoid muno na yau yonthe withina bwao nio itu aindi twitereri inge muno rira ya sana
au mbwau ya kimutubwa itwirie itarira ya muno kwinkoromba mbwau iu ntwethingia atwanire nture ya mikuthure. Sehemu hii ya kimutubwa tunaomba aone bila atatusaidia na kisima, atusimbie mbwau moja hapa. Sisi kama watu wa sehemu hii ya kimutubwa kuna shida kubwa ya maji. Watu wetu kukiwa wakati kama huu bado wanaumia, hakuna maji. Na vile tunaomba washirika wetu muendelee harvest, kutega maji ya mvua. Nunueni tank sile dogo ama kubwa kulingana na uwezo wako, hakikisha hakuna maji inatoka kwa mabati inapotea. Kimutubwa twithina ruji muno no ntonye frima yongo ationa ruji kimutubwa karo rwe ya turu kabura rwe za rwe ta thina rwe za rwe ke ya tunsele tuke tukaura na mbere na nteto cietu ndwangi cia ukaria kuma ntere cia Kiengwa Igembe Central ni ciuritwe kubwithwa sonkoni harathwanirwa baili baratekere na kwenyangia muritwa wa form 4 skuru ya Murera Secondary etite skuru ikarekari ni rikujeri ni principal wa Murera Secondary Daniel Kenywa arauretie aciari gutiira anabo barino karia bokwana mno mathaa ya rukire na kinya oro kome wa mutia no ina ripoti. Boris Nterezia Giote neiba ozwana na thwanirwa bele bauteka mware o form 4 sukuru ebarikie sekondari ya Murera no mwatakia inyetete sukuru ntobokulikithua ni mwarimu munene murungamirio sukuru eno Daniel Kenywa utalelia kana ketu ka form 4 kawitwa Lineti Kathambi ka Joseph Munywa ikatakirwe ni nguns keyete skuru na nonto manto yo ya ikiborisi ntiyariria na inya ku ninkoromba sana security agencies bathiata neburu batumiro weso bo kuata nchabukuyu siandaka ikuona itiomba kuona mwari ungi okwambia nanga weneri ndare chukuru yara MP etu aru yayo Friday ya teenage pregnancy nonto Igembe Central ni talikitere mwa number 1 na teenage pregnancies ni makarika ya utuma mwarimu oria ciari bamienera iria kwina cukuru ebaroka ciana bo cukuru rukire bongwa kana babaringanira bakinyaku bara ikundi kundi romba aciari para bainana bari muno saindi cia Tukai Nkanga Kariobangi na area ciontheira simbanite sana itarire ambura kinya kethera imuthenya na kwina mu na kuntu kumwe yonto na rendiria sikinya thaa mwanja kalala nukirau kuma kithakene yonto weini nkwenkirau kuma ukumira kithakene kia skuru kure puti lazima yoka utuku rira ukona kutina ntu ndaromba aciari tukengira ciana betu gatwa bawatanithia group ura bamurera beya bai group ku aciari betu tukaingiriana ikenda batika onayo atinjirene ya kabubutiani mwarimu na kuria nene bokaria bareo machibu anini bo nyumba 10 na kinya area managers kuiritaniria na magi kuona makareka yaya yate ukuyirwa ringi Murera yona ntora bai motori makareka ya unta yona ringi riri ria mbere na yatingi lakini iyaka rindi bukwenda kwanjiria no uthithirio wa kare akujukirio atua ona muteremuko ku nyumba 10 Sabueria Njuri Ncheke na Kinyanyuthi babwete kuangamisha buru anabara bakuiria bange bathoma nonto batathomere babachokia nyuma minyanda kazi ona are bathoma bambo batia kaba korokuraya kuinde na kuinganga na byote bile kumwegira mimba ateke ye wita koraya mutia kana kinyako mundisi karenje wita skuru kuunda romba security agencies sionde
sieri kwata ana bau ntebeta ana akora bau ba watire mwana wetu wa form 4 nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Ibwesa na kome wa mutia na tuta na mbere asiadi baskuru ya Gitui primary nteresia kibunga wandi ya marimanti ni bakuromba thirikari kubatethera na byakora bya musanda kana kinya bisi nonto tibi baketha miundene jo bakiarekire musemani yo skuru asiadi baba wetaritwa no baremo weta na mbere na kithomo nonto bwa mpara kana kinya wasia bisi kire musemani yo ni jurare na madam Terigaki urano kuromba iteke mubunge wa mwekuru kanithi ara awete we akadetera ana baraba weta skuru mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna no inasio warira bakurege gomanoni ya korugoria tamu ya miashari baba bachukuru ya Gitui primary wandini ya marimanti to kere na bibogete ibethere tabagia korokera gomo bone na kere kuria bisi na gochwerana bya kuria ye tomikene na kere kwethora mbura tiraga na ntara cha thereka wananke theta muno no tiyojoje nyakirai wana bya kurithina na bisi thina na bisi no atwetwe cukuru kwagu tukoramba ta thirikari tutetherie ana bakathoma becagwa batakwenuka mizie nontu ana baingi barenuka mizie batikwana gya kuria bagacoka batarita ranch na uliro bya umira kabicha mtu arakethete muno akana kira ikimo kana takethe nyiritie muno tan especially niunde na mwana ogo na unge na bangi banyerie boy itogwetua iria at least nwanto twana tombe kuria cukuru nontu tomotorima distance ndaya muno kwa gwito koromba ta achiari twinyere twe boy nontu mwarimu na gutwetia biti itogwetua gya kurumia twana nontu mwarimu atiomba ukara na mwana atabaite gwito koromba thirikari bukiombikaga aki tombe kuraithirwa na ritho ringi Mosiasa na mobiashara konteni Tharaka Nithi na orokoromba gite kia mujumbe mwakorokeresia cha mwaka wa 2027 Madam Terigaki 10 ora nkurugia kuriongerete aciari baba kibeta mbito gutigiri bakuraithiria na bao nukwenda wikalanie na ciana ino nontu ni tuyo mangina maciana ino na ngina niendete ku understand mwana nkinya gwikala sukuru na nkinya mucie utike usage mwana tigwikala wega sukuru kana mwana ni mule musukuru kabisa ukabiragirwa report ni wega ushirikiane especially daino skuli kirugolwa na headmasters mukamenya guciana cia migwikara skulu mbeto ya Madam Gaki muno kire ntongorira chinge ciana imwe especially cia grade 10 ni tendipoti skulu na Tharaka muno nontu a challenges cia mbia negoro kulai na kesi bale materi that mwana lasire tuna balwa nontu ngina ni disabled atabota kugulirwa nombi ribole ni nkiuga nontu challenges ino cionthe ire ku na atongoria mamangi no megwe mate kumenya kubokothie mbere na ground anko ma communicatera ati atongoria muyo muriteni muli athure maindi ni kumenya wananchi mamuthurire bo magwikara guko mamumena challenges ya fees muno mu support gakere thokerete na baba na sabuni wa mana sanitary pad majukuri ya primary Gitui kibunga wandini ya marimanti nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara Waiguna Ndagara Waiguna na kirirwo no romonyeru ra kiontwere aranto bakaraya bautarire mantu yakoni mikirire na kinyamirire aramantu ya sisiti thai bonene aranende kuri na mirire ire kureta kinya mirimo kirimire yetu na kinya mutorejo anto bakaraya na barabara ya boya ni bonekete kana ni bonekete kwithira baikara ndiguru kwa kaitakaraya mandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkunja nowe na riboti itao yaraura ina mega thenge kuru tambo itao yaraura na tare omeso we mwasi hembeo ntomulta yaraura ina mega thenge kuru ye mwasi airukie ntomulta yaraura ina mega thenge kuru Ndamoritayo araura ina megathenge kuru araura ina koito nondugere koe morio kaura ndamorita obwo araura ina megathenge kuru
Ye umeta wa maitie akaura ekwoe ntamuta. Na kirĩrono rwetu rwa mwanya rũkoniĩ mantu yontwire indi tukwamba kwithia tukiarĩria mantu yakoniĩ mĩkĩrĩre na ũrahe kũrũ batĩro nguo nĩ muntu wetagwo Ntomũrita mairwa ngekuru na akuru indi combere ya nio twaritirwe ngua cia ruko turatuo kwikaira uri na thamuni itekarwo ni mauta ya akawa mauta ngua nicio cia akawa mauta indi ngekoro kuya kuurwa na kuurwa barite ngua cia miuta na cia ruko ni muntu ura wetagwo Ntomũrita ari o erothi babo weta erothi rindi nirio kwatuikire ngua tuwekira ngua na tuikaire ngua cia chomba ijiri mpotho kana ijiri mara na injaru akoro bakalinga tumikumbo na nyo balinga ende nyumene be yaringe na cia marinda na ro bacoko twira ati obuonka mwekoro muchiari kana Ntomũrũme na mukabonda babati wikira churubari urote na chiribari no kinyo na kana ya kuka etwe utete chibitari utiona utena churubari utiona ndawa na ngoko no ngu na churubari akoyera kana na te balelang sina bakamenya wote na nguendene muntu eta wanto Ntomũrita wata mwekoro o na ngua akatira ngua o na muti ari kuraya teke kwa toiro korwa akuka mauta akatira wako akabulia kona ngori na ngua nguendene okay kwethe utari na nguendene utikiomba kundumiwa unduma bora ari na ruko atenda ko aita uri thurubari na babu ni onto butekaira nguu sendene utari ciare kuo kaitari kuo karaya nonto itatuma wa akoro batuma ngua kiborokio imwe nerinda etumi muro yo na yongi na ira ya ndwara indi yaturirwa o ukumia yabu tutona kinye ngua cio wikira utagira twana twatu impio nya tukukana twa bata watawo tiari ngua nuntu batwire twatura tumamirite ndwara imwe family yatu kinya mwanja umoma mwinde bukomaro bwinde watuka no bukarara mpione kwana na kana ndeka ciaro ro buruburu imbi pa kawata na byo kethe butari angu utebye to wata na byo utari ngua kasiyire kwiya tulingiti twana tukura wa mbere gutari nya tulingiti twana aura kana kari yako ou no kaura kabua ukamoto kawata ako kalwala kabu kawata ako kana na kinyawe no muta yubu ekirite miota ni etonanga wana muno miota yeta kurwa na mariti baba beto barusore na borona kenda babara iri ndwara cia nthenge kenda batuma ngua ciati cietwa ngua ciati yumwe koro atumirwa nguera yumite na mariti ndwara ase kutari nthenge wekira ngua buruka iwa wanirite na kerora ngua cia kituma ku suma mariti yoro kuigwa suma Nairobi ka suma Mombasa kwa asiere barabari smart ene beta mariti kura ndwara cio batumira ngua onto tutekaira mia twekaira ndwara yu tutekaira ngua sende ne twekaira ndwara aki ya mukuru uya ye wero thia atwira lazima twekire towe lazima tutekira atwira boekira towe tutekira ngua ku inyandene na ngu tutemekira nimbi no tatumia tweta sibitari tukengo tukora mwana ate abandawa kwa muti yo muraya yo anao ngua ya tiro kero tena surubari soka tore ya thenda muno onto muntu na ta kuromba muntu surubari ke aromba muntu surubari kenda mwendia mwana ni sibitari kwelewa kwanti kwa surubari ri mwana kwendirie sibitari kwa tuka boaya na nyangu yusendene ngipa kire nyamirimo tutemenya kwe mirimo no emiura no mwanga antu bangi baminyo umiura muntu ni ethima wekare akwa to kunyoroka ni akimauta acha ni othamu na mauta yau yakadira tenge yange yakairwa nayo mukuru arethie ni mama ametenderie mwekuru oke oyaikirio atete rwire akona lwa kerora kaira nguu bwe kaira semauta ya thai tukuona kwi
yonto kethira ya harusi muntu aekira nguo ya harusi ntukue mathiko nguo isi eka harusi aciere ile ya muciere ri mwanya ne mwekuru ya mwari ri mwanya ne mwekuru ni witumiri mikathira ni kuonania ni bekaira namba cio ikuminywa kamnyoro muciere nora ni mwari iciari mwanya muno itakari na se weta kuntu uko wene kanisa ene munda ene kiatho ene harusi ne mathiko ute mathiko ni kinya murano yo yani cyo unda kwira ya muciere uro ikite ntukwe murano wake eune tumi mwanya no kwibwa ninge kinya kethirwe tumirwa ura ike akatumirwa inge ira atwa ukuria nyo nara muciere ngoro ikakanengero ni boya nonto bakwazanira nani kiri rono ro mwanya na ntuko ya ruyu nonkuthuranirite rono ro mwanya ni ukambita mukiri onkonja na riboti ya mukiri onkonja ni etukira katanta kiri nteto cietu rukiriro rwari weta kuraya nyuma ya kaita kati kuraya insokerete na mangatheti